okuchondoza okwakozirwe ekitongole ky'ebyamagara ekyensi yoona ekya World Health Organization nukoreka ku Uganda ekwasire omwanya gw'okubanza omu kunywa amaarwa omu Africa. Okuchondoza nukoreka ngu buri munya-Uganda nanywa litazi 12 n'obutonyezo 2 kamwe z'amaarwa buri mwaka obwo abashaija barikunywa kukiza abakazi. Abashaija nibanywa litazi 19 na n'obutonyezo 3 buri mwaka kandi babakazi nibanywa litazi 4 na n'obutonyezo 8. Uganda kuba tumanya okubanza ku kintu ky'okunywa amaarwa ekintu kisi mu Uganda nk'egitureba embera y'itunturaho nko banzo rebe government yekozireki abebembezi bakozireki ninko gukurira ngo family yananka niyeru kukiza yo kunywa amaarwa ngo imwe mu bati nshengera eco nikiba kiri kibi tine hikwankigarra family yawe tine hikwankigarra district tine hikwankigarra gomborra tine na hikirugara ihanga muntu inigarka drawing board abantu bine byo gukora no bakera mu kasheshe bastamaho baba board ushanga umuntu yajya option yinyine niyo kunywa amaarwa. Ekitongole ky'ebyamagara eki nicoreka ko amaarwa garesereho endwara ziri kurenga 200 hamwe na n'obuhuta kandi abantu miliyoni 3 mu nsi yoona abarukora obucweka 5 n'obutonyezo 3 harigana nibitwa amaarwa buri mwaka. Nyuka kibanda nazikire abantu bingi abisirwa amaarwa kugira ngo ningamba ngo nkahurira amaarwa gisiraho abantu mwena nisaba buganywa mucyendezo binakora bateka regulations leba other countries they have regulations but regulating amaarwa bajateshaha mukaga omutare kubari Mbarara akoze sana z'abakozi nyondi ni ndeba government eji nenda abantu banywa amaarwa abo kumunywa amaarwa ayangwire kutegeka kandi ayangwire ku wano omushabaka ruru nabasana kutera tabanze na kubuza ahabwakiyaza kutera karuru. Okuchondoza nabwe nukoreka ko abashaija bari kukirayo okwitwa amaarwa mu nsi yoona abashaija obucweka 7 n'obutonyezo 7 harigana nibitwa amaarwa wagerageranisa n'abakazi obucweka 2 n'obutonyezo 6 harigana buri mwaka. Itwabaganywa kubi konga gutimari abo kuba omuntu wazo mu kazi ya stress ekenda kwita no tubakuru kuza kuronda aho rahumuza stress zawe abantu bine sente bine bwekorobona kakwa ina mutwaro asigo mukeshe 12 aze kunywa. Nyo mushomesa wa biology amaarwa ni mabi ahamagara g'abantu wari bubwira rubweyonjira nikiretwa amaarwa abo kugira ngo abantu binje bakaborana n'ibyo kuriya nanywa amaarwa ona n'empty stomach atoshanga ngo amagarage gagomane gahondoberera kituma omuntu yabura kuteekateeka kurungi hati mwena amaarwa ni mabi munongo kutwariza hamwe. Wareba Rupoota ya polisi negamba ngu abantu almost half yabagoma accident bashanga bamba bavuga ninga shabana bavuga bakose amaarwa nkago. Omwaka gw'2013 okuchondozo kwakozirwe ekitongole kya America ky'amakuru ekya CNN Uganda nabwe kakwata omwanya gw'okubanza kandi omunsi yoona ekabiri ya 8 mu kunywa amaarwa. Omwaka gw'2014 Rupoota yabire kwasira amaarwa mu nsi yoona ikaba neyereka okubura umunya-Uganda rukunywa akace litazi 23 n'obutonyezo 7 buri mwaka. Okuchondoza nabwe nukoreka ngu abantu abarukufa bari hagati y'emyaka 20 na n'emyaka 39 abarukwingana n'obucweka 13 n'obutonyezo 5 harigana nibitwa amaarwa buri mwaka mu nsi yoona. Warebe ndwara ziryo mu marwaro z'imitima ezargira kunywa kansa ikurugara kunywa ebahaha imitima eri kusisikara abo kunywa amaarwa ebyo byona nibyetoreza ibintu nk'ebyo kandi na namwa kunywa amaarwa mwe mwegendesereze murebe mwanya kunywa amaarwa ki ebyo bintu mwe bakubaguzaho ebiryo mu bucupa obucupa bwonka oba kuteka amaarwa go bwa plastic nuburwaza kansa. Omu Africa ihanga rya Seychelles niryo rukwasira omwanya gwa 2, Tanzania ryo omwanya gwa 3 kandi yo Mauritania niryo ihanga ryonka ritina abarukunywa amaarwa mu Africa. Ahabwa TV West nde Elias Ritugusa.